Mario Ljubić posljednji je urar u Kalelargi. Život u Zagrebu ostavio je kada mu se otac razbolio, a onda je nakon njegove smrti preuzeo posao na sebe. Pa eto, počeo sam još od mladih dana tu dok sam bio dite, dolazio tu u radnju kod oca i s njim učio posao i šta znam, sve je to bilo nesvjesno onda, jel? Sve je to bila zabava. Škole nije bilo za urara pa sam završio elektroniku, nešto slično, čim bi mogao raditi ovaj posao i malo pomalo izučio sam s njim tu i zanat. Jedno vrijeme sam otišao u Zagreb, nisam radio u ovoj struci i sad kad je čača obolio, onda sam se vratio ovdje i pošto poto tija nastaviti to s njim. Još smo malo neke stvari skupa prošli i nažalost on je otišao, a evo, ja sam ostao tu i borit ću se i dalje. Pa u ovom poslu je jako teško opstati zato što evo vidimo da se polako ovaj posao gasi i u Šibeniku i u Hrvatskoj i općenito u svijetu, sve je manje ovakvih obrtnika urara. Jer danas su došli ovi jeftini satovi, kupovanje preko eBaya i tako, sve je manje ovih mehaničkih satova koji su se nekad nosili, prodavali. Jednostavno vremena su se promijenile. Pa ima i starih i novih muštelija i mlađih mislim ima raznih ljudi koji tu dođe, jeli, čak i ljudi izvani koji dođu konkretno tu popraviti sat jer su vani užasno skupi popravci, a puno je čašćenih prijatelja koji nastavljaju dolaziti tu i popravljaju satove, eto čisto možda i iz navike, a i iz potrebe, ja. A potrebno je puno volje i živaca, strpljenja, mirna ruka i živaca najviše. Jako je teško danas opstati u tom zanatu, no dok god bude mogao, radit će posao kojega je otac naučio. Daću sve od sebe da ovo opstane, da bude eto taj jedini još u Šibeniku urar, pa koliko bude išlo.